Ka junior netball team under 19 Khubor Meghalaya haka live huwei tarik leber hajar arpun riu kalara yaka nam ka Balai haka second junior national mixed netball championship hajar arpusan hadu hajar arpun riu kabala long Hashri Piareji Maharaj Sports Academy Juala Muzaffarnagar Uttar Pradesh. Kladon arpu south li ki kenhun na ki arpu south li ki jilla kari ki balawan baneshim bentaha kani ka Jingiakop. Ka tim na jilla Haryana kalara eka kerdan ka Baningkong, ka Telangana kalayo eka kerdan ka Baar, bat ka Meghalaya kalayo eka kerdan ka Balai. Ya kani ka Jingialek kai netball sedang hau benai yayong hajar arpusan ha Meghalaya. Bat kani ka dei ka Jingjap ka Bakrau ya ka jillahi baro ka wei.